ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Dagajing temu berwanra ek syong suk syong san naga than khaput da pedeng kami Meghalaya bar ka Assam bar kham tam e ki pat ba ki syong ha khaput ka nyotrep youth council ribhoi me daga sngi ka pulai trik urampang kala penlong da ka rali pat ba hanong po kini ka rali pat ba kalong ban pen pau ka jing sngokhya halo ka jing sha pen thot ki pat ba nong syong shnong hasilin tar jong ka khaput ka Meghalaya bar Assam bar kham tam e ha ka than block 2 Kini karali la penlong da HYC hedin ke jingja bedangshan ha ka basangut ki nong shong shnong kila kela longkum ki sok pedung bat kemiki da ki pulit ka Assam lo ka jing kno pa ki don kti ben pen prai ka project ka blate da ka Assam ha block 2 hendre ha ka jing shisha ya ka te project la pen prai da ki bojong ka Assam bat na kalyang jaga sarkar kam shim na shim khya halor kani Ya kini karali las dang na NSCA Indoor Stadium bala pinkut ya kini karali hanong po town shopping complex ha ka bala pinlong ru ik jingalang pat ba ban pin sngo ik jinglong jingman ba ki jing e ba ki pat ba ba syang basa ha block 2 kila ya kendo President ke HYC ribhoi ba Hercules Suting baru ba elang sawian ubade education secretary ula pinram jori ka sarkar Meghalaya ki ba klam shim kunu ka senjam halo ka jing e ba ki pat ba ki ba syang basa ha khaput ki ya kendo Shushu kila dawa mardor baka sarkar kariban pentik nai ka syong suk syong san jangki pat ba ki bisyong basa ha ka than kaput jang karib hoy Meghalaya government down down Meghalaya government down down Meghalaya government down down Meghalaya government down down Vishwas Sharma down down Vishwas Sharma down down Vishwas Sharma down down Vishwas Sharma down down MBA government 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 down down Assam government down down Assam government down down MBA 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 government down down Vijayale 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 Penbeda tu seberang Islam Islam Hujur halor jing ya hikam tambor nak kapor sekapor kiparado kiparsnam kijongi pusong hangthi po ipoda ngiri ba kala kataka Regional Border Committee jog sokar hagisnam ki beradak kala yathar payatai but resolve ya kata border dispute kabala jan kapor sekapor aprang kisnam ki badan hakapot jog Assam but ka Meghalaya resolusi ba kita ki Regional Border Committee ki bala constitute what aprang pagkala pa ipinbay Rei yi badakal yang kesokar Assam hadu menda kapsyam la kenrambian bat kalasang banyak pinibor kamarsha banigai kabakil pini menshua kom kasang hakzam kibaladap warajar pulai gilalai shakeleng kijaga umtang hanya pori district gilalai segi pelakwan gilalai sekilang pi ban gilasaki bayadar rengkat lang benamin siam itu parado kiparasam kijongi wala haibu alibaret rai kena persang banyada yang kahong long try ke joki yang ke kendau ke siap wada perang ke jing tambor yang kita pulen Assam yang kapor sekapor yang ke jingwan penting pensmit kiparado kiparasam kijongi hatai hapo ki border area jadi bahado mentah dimensiam boleh jing kiparado pasam kijongi lakan nungwan suat sebalalet hak tang sulai jong pulen Assam Ini berkiparu lagi persam kijongi haba kisong hadik haba gini kisong border bahab berdasam haba gilet bentre berkata haba gilet benrat berang salah gijaga kiputa jong lajong
kimia eta kejisran kimia eta kejiksot Henry kila hab banai da kejimret dan siam pergi pada kalian ke sokar Meghalaya hadu menda menda kamsim lakan kamsim la sumkia satya ya kejingia wala kini kejingia tambor jung ke sokar Assam kriya na kapor sekapor gi bak sokar Meghalaya kala sukut tang hagabai ya kran bab pini kubur hantai pos katret hari ini bakita kita mikmat kibakam bakiyang na bata upai pa jo kejela kibakam banyada ikakendau kasyap jo kejela hari ni bakita ki na mikmat kijungi kita tang kapur ban pai ya kita ke prophet na ka bata kijinga dong jong ke parti kaba dan hakal yang sensial mentah hari kamdan puarpat berpai ya ke interest jong kiparda kipersam kejongi hane pot than borat kiparda persam kejongi kimdai bakilai ketur pot bagi saka jaga bejong Assam hari kiparda kipersam kejongi kisam bisa kirap kiriang haka jaga kepuda badai kahok long trai kejongi balai pada kaliang kesogara sahabat nekapor sepor kawan bertambah kadihi gila benang berkadang kencing kencing jom ke sokar Meghalaya Malaysia namar baka sokar Meghalaya apa kencing gila mukoran sama kamnot benang sikitiam namar remote control jom ke sokar MDA dan kontrol baka sokar BJP dan Assam pada kalian kipai baju keberi jom terapi budak kuai kalang pada ke sokar kam sungkia modal yang kini kencingnya yang kini kenciman penting pesmit jangan sukar Assam kiparsam kijugi kibasang hati apa bodar dia keseng pat paiba jogi di kisang bodar kisami kisenjam kata pergi pelang kijugi kiri hati apa nombor serong nombor hukum keseng gemla benpet tendari kikmat pergi yang kencing sertang yang kencing dengan mesin buat khatam yang kencing red mesin jika persam kijungi kum keseng kebayang dan kemudian pendak pensa yang ke hok long trai yang ke kendau ke siap juga beri yang terap isyamro yang kena ke kabu pekene kedai tang kejingalang kedai tang kejingki ke berat pelada kesokar kemni yang ibadon halor gini kejingnya yang keba dan kalian ke instruksi di bawah sek kena pensong benda kasih dan kalian keseng nangis kam pergi nangilam juga di bawah sek berkumjuruk kejingnya terhilang kinangilam juga keseng kami sesempat gilat senjam ki batengnya berpetikna bagi pardo persam ki jogi ki besam besam dia po bodar dia kinyua ya kata kejingina ke pura kinyua ya kata kejingsan ke pura berkanteme berpetikna ya kejing lontra ki jogi ya ke hok kendau siap ke jogi gumbangila penpau segi blat thai kubur gadai kawin nak benta kalau hak jing jonggi pardo persam jengi angne hapok kaput kaba dan keleng sodong jong katha bari boy jengi bat kanai garali ka bangi yai mentakasi kadai si benta bangin penpau sya ka sarkar jela ba kum kaseng ka bamsong klikti ngadu balaseng ya ka bat hadu kini si benta kanum sung thai na benta banyo ya ka jingsuk na benta ki produk pernam jengi hapo perda ipang ka mesim ipang ka danut jengi habangi sngu ka jingut jonggi produk pernam jengi tekum mengalaong na kapor sepor bangi kumikun samla yemla ban syuka brep yang khmat kabangi i bat ngimla baset kelut dia kiskor giba ngiyok sngau habang ayo ban pun kol nagi ba paradok persnam jengi hapok berdar gombos pun pau dang kena sengi kedan kejing kaba hadu bikim nang ithya kim nang yo dem syu halor kejing satwet na kita ki pulit Assam halor kane ngaso bat penrem ya ki pulit Assam bat kemjuru ya ka sarkar jela jengi gombangi la saki kumbal apau hagi balat sakubor baladon kata kajing siapan pra jung tau mau dorem hante apo je talong kaba gila keno balak keno da kita ki he jong ka Assam ba ki pen pra yo ta mau dorem henry ngila da perkhat bat ya nujur bat kajing le jong Assam kajing pen pra ka khampalat pot kajing pen pra jong Assam bat nia ka sarkar bat nia kajing pen pra na kalian jong pe ba jong bei jing ya hante apo perda kipai ba jengi pegim peratang monurium kila ai da ka FIR yaki bat kila ai kawaran ares Henry
gumbingi la saki ka kli umang SSS school ka baladu arjar kat pra adu kani klimat ka bamenta ka sarkar Meghalaya ngimi bahkan ayah ka FAR Persya ya ka sarkar Assam hoi menteri rong ba olong ba ka sarkar Meghalaya kamdei ka bajam Henry kipai ba kisaki ba ka sarkar Meghalaya ka jam hadu kata-kata lada kam jam balai kipai ba kimat cenge nakapor skapor hapo ka pedar cenge balai kim la pan pasange ya gani gajing siap pan perabat balai kim la ju ban cena ya gani ke school ka badan hapo klim wang bat kumdai kita Henry kidon giwe kiba kisah pan pra hapo kipodar kijongi ya gidi ulamen kiba wanra nang baka sarkar jilla te gani kaba suksi bat kaba sukya hadu kata-kata bat ngaong nga kentu ya ka sarkar jilla lagnong no kidai ban ya krena wara mardor ya gani gajing jongi paiba hapo perdar ba kidai ban la no ban pa widro no ya ka FAR knang ba kini pradok persnam jengi kini yo sungsuk sensan hang te hapo kaput namar adu menta kibahing basem jengki kim nang yotya kinang medem kim tip ayu ganjai ki tilada ka sarkar ka susun nam menta ki jing balada ki sutu kidai balisahi tang seo hang te pordar ki sutu ba ka no ka jing jongi be ba jongi si peleng kit buat lagi sarkar Assam kinut banlek ban tombor ki khasi wada kade ka mensingi mensai bakum juru kajing song siir ke jongki haga senong ki thau ke jongki kamlong shoot kamdi shoot tang namanta nei nado ki spawol sila mensua kala long sa kumne bakum juru kajing wan dengki lagi politician ban kular ki ban kular kai ki ba anda ki job maki anda ki wan hakabor kinle bantai namata pudo sam jongki upai ba wan nombe namar ba ha abak hadu hi bajinjar tindai kopi ki basa hakabod hi ban ndai ngina kaya kasang gidan kata kajing sokya bajur Mar kapor sa kapor kaji yung ijong igom ne haki lat patay ko bor haki lat haki news haki YouTube kinon ki bangi ni se ba kajing sa tombor ni kasi kanang yai jur si yai jur kanang migis ni nado ki time lang pi sado ki time long one kini ba ibon hi kasdam do kasi hi habakado kay jaw bat kum jur ni nakalyang seng ni yai banjur ya ka sarkar balada pimla bande ya kan ka jing penpek put ka jong pi dangchen Henry pi up ba kanja ke basniu haden habut ko sarkar MDA wadam sengap jar yang lagi yang suki bat sengoi ki pa le yang badan kam ba habapidan ka bor menta peni ki pa ba hato ki sania ya pi bagila penjob ya pi hakan ya ti go menta bat nga airu kajing angnut ba kaba skade Numar balai ba ngi da kalyang asang kwa hi ba kabe khalya kandon uput usam bu biang nama klam uput usam nyonom la beleki sene setai bakum juro kandon sa kajing sir numar ba bonsin hi kajing sa nyum khambor kajing ka dei hi ki thain khaput Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center